إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين حديث أمير المؤمنين قال قبل وفاوى الإمام البخاري قال يقفان قال الأدب المفرد مهار أول من كيام مدني باب إن الغنم بركة بكتكي بركات تري جنوارك كم بيان كرهونو باب باب قامن में मिहार कियम हम जे कम वनी إسماعيل بن أزرق جاريه رواية جمع رواية كليه فان بدال بني عن أبي عمر جاريه رواية كربا عن ابن حنيفة جاريه رواية كربا عن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه بدالوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي الشاة في البيت بركة جيغوا بكتكي بركاتك والشاتان بركتان دي بكريتي أي دي بركات والثلاث بركات هذه تين بجيا أي بركات تكك إما ميستو مي حديث جنوا فالإمام البخاري من بركة بكتكي أي بركات تري جنواركم جنگولم مي حديث سندك ضعيف كمان همنه ऐसे ضعيف سند يكون ضعيف رواية إنما أمهاني جاري مرفوع رواية جنبا حديث ابن ماجه جايسه صحكم فدا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني اتخذي غنما أمهاني بدال وني كمنا بكت جنگولش فإنها بركة أي بركاتك أمير بركات جيتريك بكاري جنگولم එහෙනම් ශරහාග එළවරි විදාලවණි මිහාරෝ අවමෙන්ගේ මුජ්තමවතකුගා මිහාරුගේ දිල්ලුගේ වට්ටපාඩි හොන්න ගොතුම් ගේතකුගා ඒ ගෙන්ගුළුම් අදි මුනාසබුණු වේදානේ මිහාරබ්බලා එසවකි ඒගේ වහා ඒගේ අඩා මිහාරුගේ ගේතකුගා මිහාරුගේ මිහොම් මේ උලේ දිරිඋලමුගා මුනාසබෙන් නෝනේ අවට්ටෙරින්න මුදගුමා ඒගේ වස්ජහමයිගේ අඩා මිහුරි කරුයාකමකා එක්කෝ मिज़मान बलाफिया एहम बाबत को गाइस और एहम हदीस तक बलायो मिहार बलाफिया मुनासब नूने आवन में के मिहार रशुतेरे के दिरिउल मुगा एनम इस बाय दिरिउल तकुगा मुनासब वेदान एम अम्मी हुरिहा दलील तक का हुरिहा हालत का मसलहत हुरिहा कम कबलन जे ए बला बेलुमुगा मिहार आवन में के मिदिरी उलम तकुगा गेतकुगा मिगोता बकरी गेंगुलम की एई फहरे गण वेदाने हमदुल बेगे मा कमकशे ए आवन में के दिरी उलम मिहार अति मुड़िंग है गोतका बदले जनवार गेंगुले नोने यफदा दिरी उलम नो एहम इमा इल्मेरे बयान करवा फाहा करवा कमें एई मीगे सबबम देन नकुन्ना एनो नतीजा एनो मसलहत गेल्लेती मी एहा मुनासबु मिज़मान बिज्जा नवेदाने वल्लाहु आलम आदें एफोगा इमाम अल बुखारी इतरो बाब गेनवनी बाबु अल इब्लु इज्जुन लि अहलिहा जमलकी एगा अहलवरिया इज्जत तरिकन गेनस्तेच मी बाबु अल इमाम अल बुखारी गेनसवा मिवानी गेनवा फमिवानी आमुको इह ज़मान बला फिकम गावानमा एरुगा इम्मे वरगदा ए मुदाई जमलु एमा जमलु निहुं अतुगा गिनवम की एनागे मुदावरे कम गिनवम कमुगे तेरे हिबने कम अदि एगे तुरुं एनागे बारा अदि एनागे तनवस्का नमजु कोद्दे एचिंगे जमलु हास्यकम अदि ए गिनवेज कमुगा वानमा e ginaweji kamuga wana mihen was mi
e zamana bala fa rabbul izzati mi jamalaki mihage mi izzato na jamalu ginavejjiya by far haddu faanala gos bodawrekam visbade ane ki enage izzat duniyage izzat mihaka gadare baki hisabakun libe hamain eti haddu faanala gos enage nafsuga bodawrekam sufadade ehme war gina faar jamalu gina mihu musadikam e ebo hori bodakama gosfa ehme mikama ebo hori gennaspa mi kama mi bodakama hama for musadikama thanawaskama ki war gina faar mihum bodakama gendach ehma ekam bayan kurmattaka ekhala bay ekam bayan kurmattaka Imam Bukhari mitame babu gennawa fani mi kama dalil gennawa fani Abu Hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat ge ma riwayat kun kale ge fani vidala bani nabi sallallahu alaihi wasallam hadis karabe ra'sul kufri nahwa al mashriq kufuru faaluwegen annani kufurge bolaki manaki nagot magado nubakam tettan annani mashriqa wadimai wal fakhr wal khuyala fi ahli al khayl wal ibl fakhru veribuma bodakam mani aha jamaluge ahulu verige manaki gina aslibi gina jamalu libi manaki e zamana banafiya emme agbodti mudai ek manaki duniyage mudawari kan libi tanawaskan libumaki insana bodawari kama ginda kanake bodawari kama ginda kanake ema fakhru mitaga beenu ko pamani insana fakhru veribe fakhru islam Allah subhanahu wa taala log bodi nuganna sifenge fakhru veribe amilla nafsan miha fenu miha ge molokam miha visnu ena ge nafsu ena molo mihe gotuga tasavvur koro mi miken fakhre ay Allah nursa wasifenge ay Allah subhanahu wa taala nursa wasifenge den khuyala ki ay hingumuga bodaka moro hingumuga bodaka khuyala ay hingumuga bodaka moro mi desifa ki Allah subhanahu wa taala nursawa desifa ehme rasul hadis kurabba fani al fakhr wal khuyala fi ahli al khayl wal ibl fakhr veribama bodaka mati hingummi ahuge ahul verinna baka jamaluge ahul veringe sifaike wal faddadina ahla al wabri adi faddadin ahlul wabri ge faddadin ge sifaike ahlul wabr ei ilmere bidalani ei baadiya ge ahul ver rafushu ge ahul ver rafushuge ahul verin emihunge tenen faddadin ki bodawa ke faddadin ge ilm sharhaga ilmen bidalani ei jamalu gina mihunne emihunge atuga emihunge milkiyatuga gina jamalu misalaka 2 3 ka jamalu nimihun mihunge teren adi baadiya ge ahul ver adiya ge ahul ver mane ke rafushu bode ma boda rafushuge ahul ver ma boda wa al wabru mikiyani arabiga ei jamaluge keheri e sabaki emihunge musaddikamon emihunge geten hadafe sunnani jamalu keheri erokki ebe mehuna kiya namen ei ahlul wabr ei geta ei baadiyage ahlul wabr e sabaki adi mimihun musaddi jamuna ki waram ilma duruba e gadifan adi anna ilmu jahilu bay miwara rafushuga diriwolaman malamayatuge basfurta adi aisuri adistananna ne bara jahilu bayge memiyoge musaddikan jahilu kamna itura fori bayka musaddikan limne de fasiyakama ek bodawanas ma boda mehme rasul hadis karan hasako bahatiyaga diriwole mihu getere gina jamara men gole mihu emihun adi bodakam ma bode es bodawari kama fakhuru verimu eh vita menane wara muhimmu awahake wara rangalo faida vita elibe miha ge astu musadikam go sabo miha di boda hisaba noge koswa ekama ko miha ge jahilu kama ekko musadikam na me astu miha mi sifata kam megenda ekama ena ge fighu veri kama alu veri kama mi ilmu veri kam dinu ge ilmu libunima din ena ge na shariyatu ga is hori hukumta
tawadhu beri mari viti adapta ka sifatan enangen den ha hisabun enang adi Allah subhanahu wa ta'ala tanawasna devvikam ga mes ekkala bodaveri kama kiburveri kam sifaya nuda mihekan ena vegetan ehma ilmu genum ei waram muhim sifaya eme baadiya ga ahulu beri raffur ga ahulu beri nam malamatu ga basta aisave bay hadis to bes qur'an bay ayat ko sawaki ko ene kiwan ilma durbai එමෙන්නකි ඉල්මු වරිකම ඉල්මු ගෙනුවා මිකන්තක දුරුබ ඒක නතිජා කවණ මෙහෙන්නකි මදාම ඉල්මු ගෙනුවා බයික ඒක සාතුගේ මෙහි උලේ තම් සකරාති කි ඒක සාතුගේ මෙහි උලේ බාදියාගේ උළුමෙන් ඒක සාත් සකරාති කි නෝ එහෙන්නම වෙස් එමිහුන්නකි ඒ ඉල්මු වරිකම දුරුබ එකම ගවාති මෙහිගේ අඛලාක් ගුණානි මුලින් තෆාතු බත එමිහුගේ ඉල්මු වරිකම මත එමිහුන්නා එමිහුන් අල්ලාහගේ ෆතා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතුගේ ඉල්මුගේ බීරටි වීම එමිහුගේ එහුන්න නොබෑකමෙන් නුකුන්නනි ඒ ඉල්මා ගොළමුරිකම ඒගේ සාතුගේ උලේ තනෙන්නෝ මීහොන්න බස්නෝ එහෙම මිතා ඉතුරු රසූලුල්ලාහ ෆාහ කරබා ෆාමවනි පාදියාගේ හලෝරින්ගේ තෙරෙන් කින ජමලුගෙන් ගොලේ මීහුන්නකි අදිමීගේ තෙරෙන් එන්නේ පහොර වරිවා මීහුගේ තෙර හිමනේ බයිකේ එම මී හදීසුන් ඉගේ ඉල්මු ගෙනුමගේ මායිකම් ilmu genuma ilmuge ahulwaringe maikam ilmaki Allahge iduna fula ekkom insanage mifada malama ellevige ma ahulagu takun durukoddene kamekkam ehem begen nabiy sallallahu alaihi wasallam kurabani nabiy sallallahu alaihi wasallam mitanga hama ekani aha jamaluge ahulwarinneke bodaveke mun fudda mala badiyege teri nasakurvi badiyage me dengan hadis kurabani wasakinatu fi ahli al-ghanam maduma atirikam mani bakariga gole bakariga ahlu weringe maduma atirikam mani bakariga ahlu weringe yaga mi astu mitanga musannif rahimahullah gennawa fa mi baba dalil gennawa tankolaki mi baba dalil genna tankolaki wakattaki barakatteri janawarekam bayan koddenu mattaka ඒගේ බරකාතුගේ තෙරෙ හිමිනකම් ගෙංගුලේ මිහුන්ගේ අඛලාගේ සිෆතරන් වල ඒ ගෙංගුලේ මිහුන් නම් මට මාතිර කාන්දේ එකම ඒගා ඛිලාෆත් ජමලු ගෙංගුලේ මිහුන් හරුකෂි බයි හරුකෂි සිෆා අඛලාග ඉල්මෙන් වයිෆාර ජනවාර කාරින් මස්බෙන් මිහුන් නම් අඛලාග ත වාත කරේ ජනවාර කිබෙස් සාලක ජබකට්ටකි එයි මට මාතිර කම එක්වර කෙත්තිරි මිහුන් ගෙංගුලේ වෙච්ච කෙත්තිරි කම එක්ක මේ ගෙංගුලේ එහෙම මිහුන් නම් ඒවා ඒගේ සබමුන් ඒ බයින් අඛලාග තංගේ බබාරත එම්බෙගේ මසූල සදිස් කරබාපණි බකරි ගෙංගුලේ මිහුන්නේ මේ මඩමා තිරි මිහුගේ තෙර හිමෙනේ අදෙන් එෆෝගා al-imam al-bukhari bibabuga ituru hadis basfule gennawali mikama dalil gennawan beton ibn abbas ke ariho riwaye gemmani kalifan widawan qala ajibtu lil kilabi wash-shati timan kalifan ajabuye bakatta kuttaya mide janawara inna ash-shata yuzbahu minha fi as-sanati kadha wa kadha wa yuhda kadha wa kadha bakari aharikka mitam mita etan eta bakatte zabah korave adi hadiyuge gotuga eba katileve eta bakatte wal kalbu tad'u al kalbu wahid kada wa kada ekam kutta vihair mitam etan dariyen eba vihair etan dariyen eba ve washatu akthar minha ekam makari ma ginay makari ma ginay ekam kutta vihum kama ginay vihar amko bakari vihani eme ginawegen debakari kam gawan bharagye por ginay sudan amko de ekam kutta tina kamure amko gina kam vihaya ehma mita ibnu abbas radhiyallahu anhu bayan ikrmani bakarige baraka bakari vihana maduyas aharako etan bakatten bakati neve bala uduhiyage gotu gaya dengosa hadiu katila hada bakatte ke kari muli duniyega ekam bakari allah subhanahu wa taala baraka gebima madennoe emmenna eba libe ekam ya khilafa kutta ittisakimi vihumuga wes ginaye paifaru hatib samwa kam gamiwani maduwegen hate vihaya ekam bakari aamuko me vihani de denga bare faharega
gina vedan mi huriha kamaka ekwes bakari khatilebe baru ginaye bakari mihun hadiye gotu gaya adi enu mes gotu ga zabahakum hadale ginaye migen dalil ko deni Allah subhanahu wa ta'ala ega barakai labba fa kame adenge fa imam al-bukhari ni babuga adi itru hadis basfule genwa fa be qala الظبيان بدالوني قال لي عمر بن الخطاب تمن كان يفانك عليه عمر بن الخطاب النبي يا أبا ظبيان يا أبو ظبيان كم عطاؤك قال يفانك يا مسارة كي هاوري هي لبني قال يفان وانا كي دولة قال يفان لبني كي هاوري قلت تمن دنبان في مو تمن دنبان في 2500 දහස් වස්සතේක අනකි දහස් වස්සතේක මොදලේ මිලිබෙනි දෙන් අෆ හදීස් කලිෆාන විදාලවනි قال له දෙන් කලිෆාන දෙන්න යා අබා ظبيان යා අබා ظبيان اتخذ من الحرث والسبياء من قبل أن تليكم غلمة القريش لا يعد عطاء معهم مالا කලිෆානෝ රංගවල දඬෙන් ඉක්තියාර කරාස් මෙහා ලෆා විදෙපණි කොරිග ස්වාමී අපෙන් ගෙන්නස්පා මීහුන්න මෂ්වරා දෙනුගේ මුහිම්මකම් බයන් කරවුන බය බාබත පාණි ඉස්වේ වස්වා එකලේ ෆාන මෂ්වරා මිදෙනි කලේ ෆාන ෆුරියම දඬේ බය මීහුන්න කී මීහුගේ මුදා එමීහුගේ චි එමීහුගේ මුදා තනවස්කම් හොර එකමකෝ එමීහුන්න මුදා රංගලා ජීනකෝ මුදලුන් ඉන්වෙස්ට් කොක්ගේ ඒ මුදා කිංගුලෝගේ විස්තුන් රංගලා නොහන්න මේ කාලේ මීහුන්න ekam enaage mi muda gengulene goi gina qurane goi taskodde mi kurege samana bay riwayat tamani kiya ekotum mitan umar gefaan ekale gefaan mi irshad depani lafa me depani khale gefaan rangalo dande gengulesh dande gengulesh ethanekka giri bakari hui hembage gengulebe kala rangalo dande khale gefaan nangawash min qabli an talikum ghilmatu quraish ei fahum quraishunge ela zuwanum verikunnam iswuge kurin zuwa ela mihun ekantat ekam issuge kurin mikam megota qurash esawaki la ya'uddu al-'ata'u ma'hum ma la ayra ma'akal musare ko libene ma'akal modalen no dene sarkar manaki libe etikolo kudawane එහෙම ඒ කුරිලා මුදා අමිල්ලා මසක්කතේ ෆෂාෂ් ඒගේ කුරියේ කලියෆාන් අමිල්ලා මසක්කතේ ෆෂාෂ් රංගල දඬෙන් හොදාගේ බකර රංගල නුවෙත් එකහර තණෙන් හදාෂ් ඒර මේ දවලතුන් වත සර්කාරම දෙච්චක බරෝසාවා කරන ජීවේ එන සර්කාරම දෙච්චක බරෝසාවා කෂේ නුජෙහෙන එහෙම මාමි wara muhimmu nasihatin Umar Ghifan midebani ekale Ghifan isbe ekale Ghifan ebe flege halatu ege tivege kale ebe kale ge muda hunnane gote ege tivege mi ekale Ghifan mashwara midebani migotak hatak kurapash era ma rangalwane aden al-Imam al-Bukhari adiwe situru hadis wasule mi hadis wasula mi nimmalani mi fahu hadis wasula Bukhari ki ei barakat teri janamare kamaya kormatta genna fahu hadis wasula riwa karaba fa mi wani shu'ba kalifan abu isa garihum kalifan vidal bani sami'atu abdatu bin hazan vidal bani kotima kalifan adesri me yaqul vidal bunawne يتفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة بكريل أهل ورنا جمل أهل ورنا بكريل أهل ورن دميهم دباميهم إبقى نبيكا أرارون فخور ورن بكمن هرمنا ما رغلوان جمل من قلنا من هرمنا ما رغلوان بكريل قلنا من هرمنا ما رغلوان ميقوتا إما فرق ما مثال ذكر كفمتي أهل الإبل جمال أهل الإبل فهرج بدان يميهم كم إسويس دبسونا كم بيتور أقالي دبسوي
dengan fa Rasulullah sallallahu hadis korabani bu'itha Musa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu hadis korabani bu'itha Musa wa huwa ra'iyan Musa gefano Rasul kamagen fanone kale fana ki bakaru hiya pabe kale fana ki bakaru hiya pabe kale wa bu'itha Daud wa huwa ra'i ghanam Daud gefano Rasul kamagen fanone kale fana ki wasai bakaru hiya pabe kale وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بالأجياد. التمن كلفان رسول كما ينفنون أهل التمن كلفان كي بس أجياد جاهل ورنا كوب بكره يبان ولنا بكرك. هم ميجين دليل كدني بكري تي بركات رسول بكرنا سنة تك رسول بكرنا كوري بمسكت كي بكره. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجياد كي أي مكة بسرعة مكة सरहद में हम आम को दिबेहिं उमरा हज गोसे उड़े सरहद हुई अजिया ए सरहद का बकर हुई अप्पा उड़नी में तिमन कैफा रसूल का फोन बनो तिमन कैफा रसूल का मागे फोन बनो ए सरहद का बकर है अप्पा में होना को बकर है अप्पा उड़नी आदेंगे फा इमाम अल बुखारी इतरो बाब गिनवनी बाबू अल अराबियत अराबिया वंतवेरिगो अराबी वत्तरुलगतुन नंगबा मितांगा अलिमाम अल बुखारी मिवाह गिन्नेस्वा मिवनी अराबी वत्तरुलगतुम का हुरी मलामात के बस्तक गिने मट्टका अराबी नकी ए रफुशुगा दिरियुलुम मिता मुराद की रफुशुगा दिरियुलुम आम सिटी तक गमी हुन दिरियुले तंतनुगा दिरियुलेफा मीहुन नूले बादिया नुकुवे दिरिगुलो मन एच्ची कियो नंगबा मिकमन इंजार को ए आम मीहुंगे तेरे रशु तेरेगा सिटी तकोगा उलेफा तेंगोस बादिया सरहद दिरिगुले बदल कुरों मिकमन एच्ची कियो नंगे बाप मी वरा बोडो जाम्बे मितामते वरा बोडो एच्ची कियो मितामियनने मिफदा इंकंत कुरामी एसव की कोरिगस पुनवන কথা बादिया की रफुश की वरन इल्मा दुरुवान दीन के इल्म मी हूं वर बीरट्टी वा इल्म होदे गोत्तब स्मदवान रफुशुगा एकम बाय फहर रफुशुगा बाय रफुतगुगा इल्म एतांग हुरजिया ए हुकुम ना ए मलामात ना मितामी के मुराद मी अन्ननी मीहुंगे दीन आमद ओन्ना दीनुगे इल्म मीहुंगे मधु आमुको मधुआने रफुशुन माने की मीहुंगे रशु तेरे गोले में उन्हें बुरे बादिया गोले में आगु में नवसिंगेन आमुको रहु के मीहुंगे उले सरह तुम देर गोले मीहुं दूर गोले मीहुं रफुश गोले मीहुंगे अखलाक मुस्तफात वनी है बेके ए मीहुंगे इल्म के सब इल्म के शाम हम बता इमाम अल बुखारी मी बाबू के नवाफा में बनी रफुगा सिटी तकुगा मीहुंगे तेरे उलेफा दिन रफुशा बदलुमा इच्छि क्यों मिकम मा जम्मुको मी इकम इंजार पर मटका गिनवाफवा हदीस बसवत के गिन मटका इमाम अल बुखारी मितांगा में बाबू के नवाफा में बनी मेको तुम मी हदीस में हदीस के नाफनी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जारी रिवावे के मणि करीफान विदाल वनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हदीस करे अल कबाइरु सबउन बडफाफा हातेके मितांगा बडफाफा हाइफाफा के गोतुगा बयान करबाफा यति एवसालेगा बडफाफा के गोतुगा हाइफाफा इन्नो वनी वरगिन फारो आदे मी गोता नंबर बयान कुरबिगे एहनम एगे मुराद इन्नो एम्मे बडो हाइफाफा एकम ओन्ननी हमे मितांगा बयन इलवेरे मिदाल वनी मिसालका इब्न अब्बास फदा बय बेकल मिदाल वनी बडफाफा को हिस्सते कया हमें आराय एमे इलवेरे बयान करबा फनी मी गोतुम बडफाफा सिफा करबा फनी कुरान सुन्नतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हद दुनिया के हद खंडाला वाफवा नोता अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लाउनते के अमलन होरिकमा नोता अल्लाह के कोफा अमलन होरिकमा नोते मीहका नरक होरिकमा नोते मीहक स्वर्ग महरूम पल्लने कमकमा मिफदा मी कंतत बयान कुरै फबागता ऐसवा नसुतव ऐसवा फाफतके एई बुडित फाफतके एई वर गिना कंततके
egen komme kame wannani mi bodati faafage terega himene kantattawge terega den efu kom bodati faafe kiwis adi en hamayge honna faafe bodati faafatawge terega sunnana eki darajage faafata eki darajage faafata mitaga me annani එහෙම ඒ බොඩති ෆාෆාගේ තෙරේගා හිමිනේ ඒකි දරජාගේ ෆා ඒක තෙරේවස එම්ම බොඩවන ශිරක කරුම් ඒ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් රසූලුල්ලාහ ගාසවනේ අක්බරුල් කබායිර් ඉශ්රාකු බිල්ලාහ් ෆාෆ බොඩති ෆාෆතේ තෙරේ එම්ම බොඩ ෆාෆා කි අල්ලාහ් ශරීක් කරු ව උකූකුල් වාලිදයින් අදි මා බෆෙන්න ගෝස් කො කන්ත කරුමේ අලා වල් කවුලු ස්සූර් අදි දන්නාෂේ දොහු හෙකිදිනොමේ එහෙම bodati faafata kiwes darajage honna faafata kenno egawes eki minbaro eki hantattan hore ema mitanga haifa faye bonon eigen dalil nokore emme hatik kamakashe vidalwani qala al kaba'ir sab'un bodati faafa hatike ulahunna egtere ekechiki me furata echiki al ishraqu billahi Allah subhanahu wa ta'ala sharik kurme mi emme bodu faafa mi vore bodu faafa evves mi hakan nokore wele mi Allah subhanahu wa ta'ala egotege matiga mi hamarwejjenama iskotakan enage faafa nufusswane faafa eki enun komme bodo faafa ibres wani Allah ge irada fuluge dashuga mashiyatuge dashuga irada kurafafia fussawa faana tawpan nuwe mi hamarwejjiya paharga irada kurafafia ena fussawa fasorga wadwa man bodo faafa ibres Allah rahmenge hatanamas ekamaku shirku kafia Allah faafa fussawana ena tawpan me marwejje narkaga daima demi onna daima demonna ekam eno bodu faafa ge wejjiyam Allah subhanahu wa ta'ala faharga enaga faafa fussawa faane nuwata ena an azab de buma fahuga enaga azabu hamabiba azab bawar hamabiba ena resuwarge wadwa fan hema mi emme bodu faafa ki mi Allah subhanahu wa ta'ala shirku inna Allah wa hikramani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala ila shirku rafafa ila nufussawa egotuga mati marwejjiya inum faafatan Allah fussawa debba inum faafatan Allah subhanahu wa ta'ala fussawa debba fan ehbe Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabahnu mimihunna ki narakamanterne gotuga mati maru narakamanterne la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum emihun etanga marabesnuwane wa la yukhaffafu anhum minna etanga adab luyibesnu korave wala hum min adab kadhalika yajzi kull kafur mi kom kafar wa mi kam jazai emima kuriges bay baagata mama me bay dosto gene fona sushiro ko ge aslaki evvar korunkan Allah subhanahu wa ta'ala ya enum ilahu ge khas sifataka ehim makhluqun sifataka ehim makhluqun ta evvar korunkan ema emme bodu faafe ki ei shirku korum denga fa bidana wa qatlun nafsi adi nafse katuru pallume Allah hurumetter kurma fa wa nafse gaturu pallume kitu qur'an Allah way kurma pani والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الرحمن أنت إله على صفة رب إله وهي رب فنبيه نكي أي الله نون فراتك على قرآن بين نون أدي قتل نفسك الله حرمت تري قرب بنفسك قتل بس قرآن بين نون أدي زين قرآن بين بس نون إهم ميهم مرون أي بلوفا بيك ده فبدأ وني حديث قرآن كمان ورمي المحسنات أدي محسن عفتر فاحشماتك ندنا عفتر أمهنك غذف كرون رمي بتمانكي غذف كرون أي بلوفا فاكتر همنه كمكه بدفع فاكتر همنه كمكه دنيا فو بدأ وني والأعرابية بعد الهجرة hijra fahuga arabi wegatun mane ki rashu terega mi asumita ga imam bukhari mi hadis ke noge beenumaki es bodu faafek ei sawaki ilmu guri etane geterege ilmu geneve qur'ana sunnatuge ilmu libi libi hunna kanegga hurefa rafusha ilma biratti tanaka dium ei foragastunu muge tere himene kam foragast hem begem bodu faafaage tere me kam mehi meneni al a'rabiya ki ay ruju'um ena rujua ila al a'rabiya ay maane ki rashu terega ilmu huri tantanu ga hurefa badiya sarhaddan ena badalu gatu imtihana bayan ko fa ba'da al hijra hijra fa ho gaye ay maane ki miha ko hijra mikuri
mihako me badalu wi rafushuga ilmen nettanega jahilun ginatanega tibefa ilmu hori rahuterega mihun ule sarahaddaka badalu efa ena etanun badalu egatun etanun anekka kurige tana diyun ei faafeke esawaki ei ilma duru ek sawun ena jahilukam waarta kurani tantanan ena diyun ei islam dinuga hudda kuraka mennone figuhu verima dina figuhu verima mi waran rakka terikamengi waran rakka terikamengi begen mitanga ikam mana korba fawani mige engechiki ilmu genuma abadus ilmu ugenuma ki ei insana hajajjiguma ajjika ei insana mi wahiga ilmu ena gaga bihunima ena de dunya baajerwa enum gotakase de dunya men besmiya ka baajeveriyo nuwa ebe al imam al bukhari mitanga migennawa fami wani mi babu al a'rabi den yefo gennoni ha miya wara gulum muri ituru babe vidawani babu sakinul qura rafu shuga dirulum miha dirule miha nange babu miwakas gennawa fami wani rafu amako qura mikiyani mita muradu ko famiyoti rafusha qura kiya bodati city takabas misalaka umul qura fada bolati city mihun gina ingule saratta kabbesabakiya qura hama yaiko ebakiya mihun madum ule tantanam bes mihun hilamen noa madum mihun ule rafusuge ki me ule sarahanduga me rafusuga mi ule mihun mi gota mihun na ekheriko mihen kuriga vejji am baadiya eme kiyani bakare hoyappa mihuna jamalgen ule tafatu akhlaq mihun tan ule sarahadde etan tana esebakiya qura mitanga murad ko famate al imam al bukhari mibaya mihum madum ule mihum ilma duru sarahaddu takoga mihum ule ulun etan tanuga diriulu ehma mitanga aslu mi wahaka gennawa famewani mi rafus aammu gotikka kuriga subuna una gota mige aslu dobitaki nota mi gawaidaki etanuga ilmu madu tantaulu ilmu for ko de miha kusnule ilmu libene gote besne efada hantanuga diri ulum ei marama illibigamba kamekkam bayan kurmattaka imam al bukhari mitanga mi babu gennawa famani mikama inzar kurmattaka mikama inzar kurmattaka ema sunne aisoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunne aisoti mihum diri ule tanta hasub ilmu libe tantanuga mihunge diri ulum binakor ilmu libe tantanuga mihunge diri ulum binakurum hasuka diinuga ilmuga ilma fiqha Allah ma'rifa ko dinagatuma mi waram muhimmu kamekkamuga wati mifada tantanuga dirule mihunaki ei hamaga ustanuga dirulum fadaka tabain hadis tanganna babu ustanuga tahati marwafati koy babu ustanuga tibeni marwafati beni egmane ki ilmen netumaki ei miha marwuge ehma miha dirwade echki mi ratta dirwade echki etanige ilmu feturun qur'ana sunnatuge ilmu feturun mi dirumen nannane ilma ekko menoi ilmu diumaki ei erane note ega ebaye mayyitun nabadalun fadakamenge ei hama geege sama egota getam be sama egota egetakun ilmu madumaki egetakin hama mayyitun note gabrustana kabum fadakamenge gabrustana kabum fada kamenge ilmu getakega netum emima getakuga ya raddakuga ilmi majlista qaim kurmaki ei getakasha rattaka dirun libe kame egetakasha rattaka dirun libe kamenge ehennoni ei hama wara marufa huwa getakaka rattake gotuga vigendan mitanga ilmu ge muradaki ei shar'i ilmu taame me bayan kura ilmu ge muradaki shar'i ilmu misalaka geek no tarashigga geegga doctor me hore doctor duniyage kembaru gahama doctor moni engineer bodo ekama egetakuga allah ge deenu ge ulisechenne ge warajay hemje hama mayyitu ama geta marufawa geta kama belewe isabaki mi getake mi hittake mi huntake hagige diruma kunno direne shar'i ilmu mi hunna nubihe hindak shar'i ilmu naanaha hindak
ekam ko ya khilafan eketaka ki Allah ge dhikr kurave Allah subhanahu wa taala haduma kurave ilahu ge dinu ge ilmu ugeneve getake kam ga vejjam ya khilafan egatake diregen dana hasako dinu ga isahuri daruriyatu ge tere hemene kanna daruriyate me kiyani komme muslimakam egen jehechi komme muslimaka egen jehechi ugene getake kam ga vejjam egetake begen dana dirum huri getakaka එහෙම රසූලුල්ලාහ හදීස් කරපා ෆවනි මසලුල් බයිතිල්ලදී යුස්කරු මසලුල් බයිතිල්ලදී යුස්කරු ෆීහි අල්ලාහ් වල් බයිතිල්ලදී ලා යුස්කරු ෆීහි අල්ලාහ් මසලුල් හය් වල් මයිත් එක එක අල්ලාහ් zikr කරවේ කියකා එක එක අල්ලාහ් zikr නොකරවේ කියක මිසාලකි දින හුරි මිහකා මර්ෆා හුරි මිහක මිසාල මුලින් මිසාල ඉස්සෝරි මිහ අල්ලාහ්ගේ zikr කරවේ අල්ලාහ්ගේ ඉල්ම ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මාරිෆා කරවේ තන්තම් ඒ දිරුම් හුරි තන්තම් එනොන් තන්තනකි මර්ෆා වාතන්ත එහෙම මිතාන මුරාදකි ඒ ගේ ඉමාරයි අල්ලාහ් zikr කරමුන් ඉමාරයි කොෆියා ඒ දිරුම් හුරිවේ ඒ මිතාන අල්ලාහ්ගේ zikrගේ මුරාදකි ඒ හලාල් හරාම් වාහක දෙකම අල්ලාහ්ගේ දීන ශරෝගේ වාහක දෙකම මිතා zikrගේ මානයි එහෙම මිතාන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම حديث بس ولا جنوا فامي بني سداد بن سعد غاري روايه بني كيفان بداون سمعت ثوبان يقول ثوبان بداون كنت من كيفان على وسيمه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفان حديث كربه لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور لا تسكن الكفور هذا يفان كفور غنولش كفور كي كفر جمع ميهار يدو بس بين كربه කෆූර් එරා මීහුම් මදුම් මුලේ රත්තක දුර්ගහුන්න රත්තක බේනු කරවේ නමෙන්යි බේනු කරවේ නමෙන්යි මීහුන්නා දුර්ග මීහුම් එතන්තනක මදුම් මුලේ අෆුර් සරහද මීහුන්නා තන්තන මේ බේනු කරේ නමෙන්යි කෆූර් මිතන්තා කලිෆාන් නූලේෂේ මිතන්තා කුදි කුදි මිකහල තන්තනක නූලේෂේ එතන්තනක මගුතකෙ බස් නුහුරේ මියන් දතර කොෆදා කම් මගුතකෙ බස් නුහුන්න කුදි කුදි මිකහ තන්තනක නූලේ ෂේසෝ බකියතා නුහුන්න ඉල්මු නැති මාසො එතන්තනක දිරුමෙන් නුහුන්න එහෙම හදීස් මේ කුරබ්බානි ෆයින් සාකිනල් කෆූර් කසාකිනල් කුබූර් එතන එෆද කෆූර් තබුක දිරුලේ මිහකේ මිසාලකි ගබරුස්තාන දිරුලේ මිහකේ මිසාල ගබරුස්තාන කොම්බේ දිරුලේ මයිතු මාරු එෆති මිහු हकीकत का मारो फते मिया दिरो में होन्न मिया एमिमा एक माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाहु के दीन के इल्म शरई इल्म के इफ्स मिंबर नती निरतका मी हुन्ना गेतक की मस्जिद ने मारो फवा एम इंसान एना दिरहुर मी को तो कमी वाद हदादमी इल्म के सबब दिरहुर मी को तो कमी हदादमी इल्म के सबब एना आशा एना गे अबिदरिन नंग में हेवे के मणि एतंतनेगा अल्लाह गे जिक्र करवे इल्म उगन्ना देवे उगनवे अंत एरत एना गे अहुली वेरिन जाहलु कम अरागनवे एवा मिफद कंकम गे इल्मन विदालने मी गस्सु रफुरा ममिहु मदु मुळे रत्तकुगा दिरुलुन एगे जातुगा मसले का वणी एतंतनेगा इल्म नेति एवा मी गोति देखमे करो एगोतकी ए रत्त जाहिलु कम नेरो इल्मु के अहलु वरिन रत्तौ के इल्मु के अहलु वरिन कियवाजन को से तंतनु के मीहु न कियवाजन कियवादी जाहिलु कम हुलुन ये मसला अल्लो कोरी के बाई अराबी में सादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी में ऐसे इल्मु के ने को से मीहु के रफुश के मीहु न उगन्ना देवा अरे को तकी ए मीहु मेतन नुकुमे इल्मु वरिन तिबि तंतन दतुर पुरो एवा मी बादिया तंतनु के दिरिवलम बना पुरे फबनी मी बुनेवनो सबबा होरे मी बुनेवनो सबबा होरे बाय फहरुगा बाय रद्दगु के अहुल वेरिंग बाय वरम इल्म वेरि ए सबब की तंतन इल्म बाय वरम मी मसक के कोगे रफुश के बाय रद्द का वसे पर इल्म के मस हिसाब ए रद्द नवाना मी बुनेवनो रद्द फदर रका मी बुनेवनो रद्द फदर मी के मसले की मी के नुबुता की तंतन के जाहिलु कम फितरे फबु එහෙම මේ හදිස් තෝක මේක මනාකෆති විසාලක ගዛතු ක රද්දක රත්තුක දිරුනේ මේ ඔන්නක ගዛතු ක චීකියු මෙන්නෝ එහෙනම් ස්මීගේ මුකුතාකි එතන්තනක ඉල්මු මදවම් එහෙම මිතාංග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මිකම් බයාන් කරබ්බාෆා මිවනි එහෙම මි තන්තනක ගබරුස්තානක දිරුනේ වේ කොම්බයි ගබරුස්තානක දිරුනේ මයිතු දිරුමෙන්නේ මිහො
mi hadisun ehma dalil koddeni mistakunna dirum milibeni Allahge deenuge ilmunne figuhu ilmunne Allahge deena figuhu veribunne enum gotakashe mistakunna dirumen nulibene mi hagigatuga wara muhimmu faida mi hadisun eba aharmenna ege rasul hadis koraba honi emihunge misalaki ei gaburustanu wadirule bayge misal gaburustanu wadirule bayge misal ei sawaki hama ilmu madu mi ilmu wahi sifa korefa wani kiyatu qur'an ga dirumuge maana kiyatu qur'an ga Allah wahi koraba fani ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum e iman be mistakunne tibamihum Allah rasula ijaba devashe ida tibamihunna gowale tibamihunna dirunde kantatteka gowale vehi ijaba devashe egmane ki qur'an sunnata ki ei dirum hittaka dirun libeni mihunna dirum libeni mi got adi sehen ayatika Allah wahi korabani awaman kana maytan fa ahyaynahu awaman kana maytan fa ahyaynahu mayitum egotu gawani ko timan ilahu nudirum wan hiye mane ke mihunna Allah rasulun fonowwa wahi bawa labbagen emihun hittan nudirum wan hiye ehem begen ni wahiya hayat nuwata dirumuge nammes nande ifawe එහෙම කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් වහී කරබනි වකදාලික අවහයිනා ඉලයික රූහන් මින් අම්රිනා ෆදෙන් තිමන් ඉලාහු අවහයිනා ඉලයික කලේක ෆානා වහී බාවලෙබුනේ රූහන් මින් අම්රිනා තිමන් ඉලාහුගේ රූහ මානේ කි දිරුම තිමන් ඉලාහු බාවල ඒ මානේ කීත කුර්ආන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වහී ඒ රූහක දිරුමක ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان كليك فانا إيمان كمه ෆොතෙන් එච්ච නොදන්න බේකද ගොතුක හුට්ටේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ දිරුම් ෆොනු ඒ මාන කි වහී වලකින් ජඅල්නාහු නූරන් නහ්දි බිහි මන් නෂා දැන් එහෙනස් තිමන් ඉලාහු ඒ රූහ ඒ ෆුරාන මාන කි කුර්ආන සුන්නේ කුර්ආන් වහී ලැබීමේ හිදායත ගොතුක আদি අලිකමේ ගොතුක ඒගෙන් ඉලාහු ඉරහද කරන්නේ අලොන්න ඉලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉරාද කරබන්න හිදායත් දෙක්කෙවම ema mi wahiya devigama name mi furanas adikiye mi wahi baba lebbi malaika bekala defa name ki bas ruhul amin amana teri furana dirum ema ki Qur'an Allah hay korabani ata amrullah fala tastajiluh Allah ga amr fulu aiswe awaswe edugannashe subhanahu wa ta'ala amma yushrikun emiyum يشركوا قرآن تم إلى هستوار وديهم به ينزل الملائكة بالروح من أمره ملائكة بكلام الروح وأيكو إبه جبريل عليه السلام أيكو فابا ودعنا الله جا أمر فلاي الله جا أمر فلاي جبريل كفانا الروح من نندي فمني فرانا جنا إسابة كي وحي كيمي ديرمك وحي كيمي ديرمك إما الله سبحانه وتعالى وحي بس مي ديرم من دبا فمني إسابة كي حتى مي ديرني mi wahiige ilmu ehme Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani hin ayataga alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah iman bi mihunge hittaka adivas birwadikam wannan novehi Allah aduma kokkem wa ma nazala min al-haqqi adi Allah bawale bi haqqo echen igegen wala yakunu kal ladheena utul kitaba min qablu mige kurin fabawale bun yahudina nasara fadan nuwashe tibamihum فطال عليهم الامد اميهن وحي الناس مدته غينوگن ديا وكين النبي اميهن وحي كثير من الناس غينا مدت ديب مدت ديا دين حساب فقست قلوبهم اميهن هيتا هاروي وكثير منهم فاسق اميهن ترين غينا اميهن كي فاسق دين يفو الله وحي قرباني اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها دنا شيخ نقشر الله سبحانه وتعالى بينغ ديرباي اتم مروف ونكو ايمانه كي الله سبحانه وتعالى بينغ مروف با فين وسواගේ දිරුවා ගොත මීහුන් ෆසාද ෆවනිකෝ හිත්තන් හරෝ ෆවනිකෝ වහී ෆොනොබ්බාග හිත්ත දිරුවේ මිහුරියා වාහක මී ගණවන යහූදින නසාරාගේ වාහක වී බයන් කරනවා ෆල්ලාහ් වහී කරවනි ඉලාමෝ තබා දන්නාෂේ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها الله سبحانه وتعالى بيننا مرفوني كديروا بيها ما يكتشف وحي بابا لباغ ميونغ هيتا ديرون ام رسول الله صلى الله عليه وسلم متا بيان كرفا مني
එගොත බාදියාග ඉල්මු මදු තන්තනුග දිරිගුලේ මීහාගේ මිසාල කීහින් අපුරුස්ථානුග දිරිගුලේ මිසාලක වා අපුරුස්ථානුග දිරිගුලේ මීහෙ ෆද මීහිකේ එම මී අදිවස් ඉතුරු mi babuga al-Imam Bukhari gennawa fa hadis wasfolo miha hisabun e nimuni ema mita me bayan me kurbi ilmuge maikam hema ko du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala amanna ki he wasaha he was qabul qura ilmu ungeni ilma igutan amal qura maikam galibum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin